تەوی شەڕ و ڕەوشە خەراب لێ ڕۆژئاوا دەخوینە. دەبن vê sloganê de û barmanca belavkirina çanda xwendina pirtûkan di nav xelkên deverê de, Grupa Şopdarên Rojê bi kampînekê li Herêma Cizîrê rabûye. Şopdarên Rojê dibêje ji ber krîza ku ji 10 salan ve rû daye, çanda çekan belav bûye û xelk ji xwendina pirtûkan dûr ketine. Lewma ew dixwazin diriya vê kampînê re guhdana welatiyan û bi taybetî ciwan û zarok bi xwendin û rewşenbîriyê zêdetir bibe. خندنجي جزء تطور المجتمعات جو ما خندنج بيركر نكان بيش كيفن جبر ولو خندنج بربوية هدفك ام خوازن ام كاربن اف عنوان اف حملة بيجي حمل خلقي كاربن بقرن خدنا خا بقرن برتوكا بقرن برتوخانا خجي جبرجو خلق خج بيركن برفا موبايلا برفا تكنولوجيا راسي برتوخاتي بقارندن جبر ولو محتاج في حملنا كاجتماعيا وكثقافيا. کامپینا ڕۆژئاوا دixwîne di yekê vê cotmehê de dest pê kiriye û ta dawiya sala 2020 dê berdewam bike û ta got bandora kampînê baş be û mezintirîn hejmar li xwe bigire, gelek çalakî birêve diçin. Ji belavkirina proşoran û pirtûkan, serdana dibistan û pirtûkxaneyan her wiha endamên kampînê diriya sosyal mîdya re kampîna xwe belav dikin. ما بروشور نهدان چیکرن او بروشور جی هاتن بلاف کرن ام بیجن چه نواسوکی به چه حدیقان به یعنی بشکل عام الباجارن هات بلاف کرن او جی در وی ویناجی داریا اینترنت رجی شخص فهمه شومدان روجی جی هيا هم تجي موقعي ما هيا دوا حر دريا با حر دورا بصورة انفوغرافيك بن بفيديوهات جرافيك بن بكورتا فيلمين بتشوك بن شغلين بجن دقائق دقيقة Li gorî raportê navdewletî di salên krîzê de û ji ber rewşa zehmet, guhdan bi xwendina pirtûkan û hejmara xwendekaran jî li Sûriyê kêm bûye. Grupa Şopdarên Rojê dibêje bi tenê xwendevan welatan ava dikin û ta got xewna avakirina welatê me pêk were, divabe guhdana ciwanan bi xwendinê zêde bibe. Lava Esad, Kurdistan 24, bajarê Qamişlo.